4 kola prije kraja sezone u Parku mladeži sreli su se Split i Dinamo, svatko sa svojim ambicijama. Split je porazom u prošlom kolu Vinkovcima zakomplicirao svoju poziciju u borbi za ostanak i do kraja sezone će pokušati obraniti 2 boda prednosti ispred Cibalije. S druge strane, Dinamo lovi 5 bodova zaostatka za vodećom Rijekom, s kojom će igrati u posljednjem kolu na Maksimiru. Split sa Ugrinom vrhu napada, na krilima su Jakić i Nigerijac Okečuku, a obrani Božo Mikulić, koji je nakon riješenog financijskog spora s klubom vraćen u kadar crvenih. Dinamo je Split stigao bez kartoniranog Sudanija, ali Samira koji se nije našao u kombinacijama za ovaj susret. U početnoj postavi ponovno je Leonardo Sigali, koji se ozlijedio na startu proljetnog dijela sezone. Tvrda utakmica od samoga starta. Dinamo ima loptu, Split se brani. U 12. minuti gosti traže nešto više iz ove situacije, u kojoj pada Dani Olmo nakon dvoboja sa Markom Perkovićem. Igor Križarić se nije oglasio. Dani Olmo je najaktivniji igrač modrih u prvom poluvremenu. Španjolac je u 25. minuti pokušao sa ruba kaznenog prostora. 2 minute kasnije ponovno Olmo. Najprije se atraktivno riješio svog čuvara, ali njegov udarac je skrenut u korner. U 35. za goste slobodnog udarca pokušao Josip Pivarić. U 40. najbolja prilika prvog dijela. Ponovno je pokretač akcije Dani Olmo, koji idealno upošljava Amira Gojaka, ali Tomislav Duka spašava Split. Na poluvremenu Split Dinamo 0:0. U drugom poluvremenu Split ima slobodni udarac u 52. minuti. Božo Mikulić je namjestio loptu i pogodio gredu. Dinamo 3 minute kasnije uspijeva probiti čvrstu domaću obranu. Ubačaj Pivarića dolazi do Giljermea, čiju loptu koristi Armin Hodžić za 0:1. 55. minuta i 14. pogodak sezone Armina Hodžića. Gosti nakon vodstva nastavljaju sa svojom igrom. U 65. pokušaj Danija Olma završava u bloku. Minutu kasnije na drugoj strani Sandro Ugrina pokušava iznenaditi Livakovića. Dinamo je sve mogao riješiti u 72. minuti. Guilherme je ostao sam, ali Brazilca zaustavlja vratnica. I još u 90. Pavičić iz Antolića, čiji udarac lako brani Duka. Split Dinamo 0:1. Dinamo ostaje utrci za naslov prvaka, a Split 3 kola prije kraja sezone pada na zadnje mjesto. Ja mislim da smo mi zasluženo pobjedili. Imali smo u prvo poluvreme par šansi koje nismo iskoristili po najdobrih načina, ali uvijek je tu teško, uvijek sa ovakve utakmice, tako da ja čestitam dečki. Ja mislim da smo zaslužili 3 boda danas. Mislim da smo pokazali jednu dobru utakmicu sa naše strane, jednu borbenu utakmicu kao što sam i očekivao. Nismo dozvolili protivniku da se razigra, da pravi svoje akcije. Bili smo agresivni u duelu, imali izgledne prilike da napravimo velike probleme Dinamu. Imali smo i prečku kod 0:0, znači umjesto da povedemo mi primimo neki odbijanac, gol, tako da nesretne okolnosti su doveli do toga da smo izgubili utakmicu.